kum ka jing kersian ya ke jing siu tulop sya kinong hikai jong ka Northern Riboy College ka beran ha kesinong diwan bat ka jing penyo ya ki kor jing pensawa u MLA jong ka nongpo constituency uba Meral Bons im hene ka singi kata ha ka arpo tarik urisau harjar arpo ulai da ka wok ordar ka basan lak tengka nak benta ka tulop jong kinong hikai bat san po hajar tengka nak benta ban penyo ya ki sound system sya ka nong tulu higher secondary school diwan syai principal thamai jong ka tiga silem a jing hikai kata syai kong M Shalla ha ka jingi dan lang jong ki dekot ka school managing committee ka ba longru ha ka singi ka ba ai khuble yo principal barim u babu Edward Shadap hadin ka jing syong thaj no jong u nagakam kumu principal dan huni ini order dengan IT pi bat ha keju kopot dan IT ru nomor ba ha ka jingi identity na ka benta ka Northern Riboy College ru bagi yo ban pentelun ye ki kam syai babu ila syong thaj kan de gran kwa ni bin nang yarap ye ki por ke ban bat i kong deng em Shalla bat simti bela simti komi principal kan yo ban IT ru ya ki jingra ha ka bede ba ki kersan tulop ya ki nong kai jong ka Northern Riboy College don ni sekia mo beli nom ino udon tak berarti lagi puan banwan nom kelat yagi hateng ladapi kumpoi kumnor yo kumlik kwai kumnor sedikit han sawan rung sini sa school ini yo punya penduk mai babu di setenang kon kwai dok de yo yo kwai dok di kumnor sarung kai school tengkat kin wan ki kan mau ki barim you know la let the pia ni ngai lanti bat ka Northern Riboy College ru college ka padang lum dang hisnam tam menta idon ka benta ko khau ban contribute nagaliang jonga kum o chairman but on behalf of the sponsoring body of Northern Riboy College we would like to thank you for the contribution for the effort that you have rendered upon all of us.